I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. I'm wrapped. Ngiyakubingelela nalamhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikomukeleke lamhla kungumgcibelo nje kulolu hlelo lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yemaqiniso. Siyibhalele nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke tinge-20 kuyo inyanga yenhlaba. Sihloko salamhla ke sithi emandla asevangelini. Livesi lekuvula silithola encwadini yabaseRoma sahluko sekuqala livesi leli-16. Lithi anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla kaNkulunkulu ekusinzisa bonke abantu labakholwako. Haleluya. Uthi umfundisi ilivangeli laJesu Kristu lingumlayeto lomangalisako longakavami, hayi ngaloko lelikushoko kodwa ngaloko lelikwendako. LiBhayibheli lithi lingemandla kaNkulunkulu ekusinzisa bonke abantu labakholwako. Lokhu kusho ukuthi amandla kaNkulunkulu ekusinzisa agoqelwe kulo mlayeto welivangeli. Haleluya. Kunemandla emangaliso lasebentako evangelini kangangokuthi uma limenyetelwe futhi lakholwa, inguquko ithatha indzawo kuloyo lolivako futhi alemukele. Mayibongwe inkosi. Loyo muntu wati ngekhathi kuye ukuthi kukhona lokugucukile. Lawo ngemandla kaNkulunkulu asemsebentini ngemlayeto. Haleluya. Lokwenta lokhu kube ngulokubabatekako ukuthi lamandla akuso sona lesimemetelo. Lomunye umemetela lomlayeto, lomunye awuve awukholwe, bese masinyane amandla kaNkulunkulu asebente kuloyo muntu, amholele ensindisweni. Futhi ngetulu kwaloko kuphiliswa kuthathe indzawo, emehlo langabona yabona, tindlebe letingeva tiyavulwa. Futhi ngisho nalabo labafe luhlangothi futhi sebalala bayasukuma emibhedzeni yabo. Ungafundza ke imisebenti yabapostoli sahluko semfica livesi le-32 evesini le-35. Uthi umfundisi kungako inkosi iyasiyala ukuthi sishumayele livangeli kuyo yonke indalo. Amandla-ke yekho ekuncengeni kwemuntu noma kuba nelikhono akulo mlayeto qobolwawo. Pawula wathi encwadini yokuqala yabaseKorinte sahluko sesibili ilivesi lesi-4, kukhuluma kwami nekushumayela kwami akuzange kube ngemavi ekuhlakanipha lokuhunganako, kodwa kwaba sibonakaliso samoya nesemandla. Lo mlayeto ungaba lula, kodwa usekelwe ngiwo onke emagunya elizulu. Haleluya. Uma ukucondzisisa lokhu kukunika sibinzi, uyati ukuthi noma nini nawukhuluma ngelivangeli litawukhicita umphumela. Kude lokhashane kuthi lingete lafinyelela livangeli. Uma lasebenta kuwe litawusebenta nakulomunye. Haleluya. Ngiko singeke siligcine kithi kuphela. Livangeli lifanele likhulunywe yonke indzawo, ngobe njalo uma limenyetelwa futhi likholwa, amandla kaNkulunkulu ayabonakaliswa. Haleluya. Asithandaze. Baba lothandzekako, ngiyakubonga ngemandla elivangeli lagucula timphilo emhlabeni wonke. Nginesibinzi futhi anginamahloni ekumemetela lo mlayeto yonke indzawo. Ngati ukuthi amandla akho asemsebentini kuwo wonke lolivako, futhi ngalo basuswe ekufeni baye ekuphileni, basuswe esonweni baye kulungeni, futhi nasemandleni asathane baye kuNkulunkulu. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo ke mlaleli utawufundza incwadi yaMakho sahluko se-16 livesi leli-15 kuya evesini leli-16. Incwadi yekuqala yabaseKorinte sahluko sekuqala livesi leli-18. Imisebenti yabapostoli sahluko se-26 livesi leli-16 kuya evesini leli-18. Bese kuthi-ke lihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye
Namhla-ke kufundwa incwadi yemisebenzi yabaphostoli sahluko semfica livesi lekuqala kuye evesini 31 kanye nencwadi yesibili ethi Kronike sahluko se-35 uye esahlukweni se-36. Bese-ke kuthi ehlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili namhla-ke khona kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte esahluko sesi-6 livesi 11 uye evesini le-18 kanye nencwadi ya-Isaya sahluko sesi-7. Ngiyabonga mlaleli ukuthi uhlale nami sisafunda live leNkosi, sibonane kulokulandzela kweNkosi kubusise. Ngicela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.